me niriat sang ni som ni panga ni lai ni ania bazar thir tu te chibai ule India sipai te chuan rorel na hlen chuani ta anti tukin khan India chuan April ni som ni pahnia pahalgam firfiak te chet na chu changlet veta a Pakistan of Kashmir le Pakistan ramri china firfiak te omna kem chu an kap chhevekani India sipai te hian tukin jingdar khan le minute nga khan firfiak te laka phu balak na tur hian thalan thla tana India sipai Navy le Air Force te chu thokhawin Operation Sindoor anti a Pakistan ram le Pakistan of Kashmir firfiak kem somni pakhat zet chu minute somni panga chung an kap ta ni India sipai te malak dan chungchang Operation Sindoor chungchang a hian Foreign Secretary Vikram Misri John press briefing aneya Operation Sindoor chu India in thatu te malak na be chanin firfiak te changna tharui chat tur le an hnungjang ru eltliak turin malak ani ti asoi Foreign Secretary hi Wing Commander Vyomika Singh le Colonel Sophia Qureshi ten press meet te komna hian an telpuya Misri chuan Operation Sindoor hi India sipai zongjong Indian Army Navy le Air Force ten a hu hawa man lakna ni ti soin Pakistan ramchung le Pakistan of Kashmir mun ko firfiak te kem somni pakhatan ka thu asoya tukindar khat le minute nga tangadar khat le chanve inkar minute somni panga chungin Sindoor Operation hian zo felman ti asoya ni India sipai ten firfiak te kem an bom chiat mun li hi Pakistan ramchunga omania mun nga dangchu Pakistan of Jammu and Kashmir omani Ministry of Defence chuan official in thu chuan siama kan malak na hingun taka zirchian hnuwa malak na kan ti turchin le kan malak na turchin engkim felfai taka ro man lok vekani India hian bei tur thlan le bei dan konga po khovel dan bo chelo theyang berin theito pa insum chungin ma alani anti Operation Sindoor India sipai ten firfiak kem an Beijing a pakhat hi Nagal Sadan Murid ke Markaz Taiba kem ania helai mun hi Laskare Taiba LET te training na mun puiber kumsang hian din ania India Ram Intelligence Agency te chuan Markaz Taiba hi LET firfiak tha zongjong te inzir chuana an alma mater ni in an soya report then khata chuan Markaz Taiba kem hi khowela firfiak mingthang ber Osama bin Laden asum mga din ni in soyani a tuna chuan training center building thapui pui ba ka Muslim biakin mosque te po ading to ani he Markaz Taiba kem hi kumsang ni le pariat November ni som ni paruka Mumbai kho pui beitu firfiak te training na mun khani in firfiak langsar Asmal Kasab le David Headley te point helai huna hian Daura Air Rebuff anti mai intelligence training anneya LET helpol din tu zingami Zakir ur Rehman Lakvi thuron angin Headley le Tahur Hussain Rana te point mudrike a Markaz Taiba hi an tlo ni in soyani Operation Sindoor mga India sipai ten firfiak kem an ka chiat langsar tak dang le chu Bahawalpur Karachi mora Markaz Suban ala kem ania he kem hi Karachi le Torkham Inkar National Highway number 5 kongpui bulmaya omni in Jais-e Mohammed JEM te training center puiber rolthar rolte an polan laglu na munania mun zau nuam tak akhar som panga metar singruk bialvel zeta zau kem lian takani Bahawalpur kem hi kumsang ni som pakwa Pulwama beina a tel firfiak te training na mun ni in riatani a hei mai hi nilawin JEM firfiak pol roi tu langsar tak tak Maulana Masud Azhar Mufti Abdul Rauf Asgar le Maulana Amar te chenna in po helai huna hiana omani JEM firfiak pol ten Jammu and Kashmir boina siam tura firfiak ten tirchuan mun pui bernia soi Pakistan state pakhat Punjab pa Narawal district a Sakargar khuwa om tera kalan camp po India sipai te hian an kap chia tera kalan hi Sarjal facility ti in an soibok thina helai mun hi Samba International Board daratanga KM rukchawahla omni in India raman hai to ema wangin JEM te hian drone manga India ram beinan te India ram ru hlo thon lu nan ten manga leinhuai kong te pon lai ni in riatania kumin mars tha Jammu and Kashmir sipai panga ka phlum tu firfiak te po kha teran kalana tangaron kal hini in India intelligence official te chuan an soyani Operation Sindoor India sipai ten an ka chiat pakhat chu Sialkota Memuna Joya ke mania hei hi Hizbul Mujahidin te ke mani ve thunga kumsang ni som paruk Pathankot airbase beitu firfiak te training na mun ani Memuna Joya kem hi Hizbul Mujahidin firfiak commander Mohammed Irfan Khan Irfan Tanda tia riat bokina enkol ni in englai point he kem a hian firfiak som ni tanga som ni panga anom renga tanda hi Jammu biala firfiak a che na sang sanga inrol reng thina ni a
kumsang hajakwa somkwa panga January ni somni parukhan Jammu Maulana Azad Stadium Hizbul Mujahideen firfiak pol te hian bom tipuakin mi pariatan thia somnga in hliaman tuar bokani Pakistan of Kashmir khupuilian ber Muzaffarabad firfiak te kem lian le poimo tak sawai nala kem po India sipai te hian an ka boka he kem hi Bait ul Mujahideen ti in soini boka LET firfiak ten training an nei na mun poimo takani baka an pola tel tur ten laklu na mun ania wangin LET kem poimo berzinga mi ni a kumsang nian din khani in Muzarafat le nilum inkar kong Chelan Bari Bridge bulmaya omani India en thatu de chon he sawai nala kem a hian LET ho tupa Hafiz Saeed chon LET sipai laklu tharte chu alodong song thin ti an soyani Muzaffarabad khupuya Redford FCA JEM kem poimo tak Saidna Bilal kem po Operation Sindura ka chiat zinga hian atela he kem a hian Jais-e Mohammed firfiak somatanga zavel anom deuh renga helai hmuna JEM firfiak te hi Pakistan Special Force SSG te chuan engemaw changin training an va pe thina ni he kem hi JEM firfiak pol ho tu Mufti Asghar Khan Kashmiri chuan India ramatanga heltlan bo asik nengru nen anen kolani line of control atanga Pakistan ramlam KM somthum vela kotlia gulpur kem po ka chia zinga hian atela he kem hi laskare taiba training kem ni in kumsang ni somni pathum April ni somnia pun safir fiak chet na le ni kumjun ni kwa sa khothila jin pilgrim ho beina malatu fir fiak te training na mun kha ani kotlia vekhian marka sabas kem po ka chiatania he kem hi JEM te training na mun poimo takania Pakistan of Kashmir khupuilian vetak kotlia markas abbas fir fiak kem hi Pakistan sipai te kem bulmaya omania englai point firfiak za tanga za somni panga velan omrenga Jammu and Kashmir firfiak che na sangsanga he kem hian tho hlok le a India sipai ten an ka chia zinga ateltani kotli khopuya vekhian Hizbul Mujahideen helpol te training camp upa berzinga mi Maskar Rahel Sahid camp po ka chiatania he kem hi mun fal tak kongpuipa ngai poina polo na hmuna omni in ke akal ngai ani a he kem hi silai kap thiam sniper te inzir na mun ni in ramri le mun cheng chia chatur big te an training na mun ani bok LET firfiak ten ral thom chi sang man dan an zirna mun poimo bernia soi bimber khuwa markas ale hadith barndala kempo India sipai te hian an kap chia he kem hi LET te hian punch rajuri le reasi sektora chatur firfiak te training nanan manga firfiak za tanga za somnga vel omna ni in LET shwai tu Kasim Gujar Kasim Khanda le Anas Jarar te enkol ani heng kan soitak firfiak kem lian poimo deuh baka hian Operation Sindur mang hian India sipai te chuan firfiak kem dangpo an kap chetewa Maskare Aksa Chela Bandi Dulai Garhi Habibullah Batrasi Belakot Ogi Boi Sensa Barali le Dungi kem tepo an kap chiani India in Operation Sindur nei zo nu lok hian Pakistan sarkar chuan thu chua siamin India chuan an ramri chunga tangin Pakistan le Pakistan of Kashmir an kap ti an soya Pakistan Air Force chuan Operation Sindur lo chang le tur hian anin do thona te an duty tir nia soin India in do thona pangan kap thani nan puanga hemi chungchanga hian India sipai te chuan thu chua an nei very low Pakistan Foreign Minister Muhammad Ishaq Dar chuan India sipai ten Pakistan le Pakistan of Kashmir an beina hian Pakistan civil mi pariatan thi nia soin somthum panga in hliaman tuar ni in a soi boka thile hliam hi Ahmedpur Isa antamber ni in a soya Pakistan Press Wing chuan Ahmedpur East le Muzaffarabad hian Muslim biak in mospo ka chiatani anti Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan India che na beile turin Pakistan chuan digna nei ti asoya nimin khan an ram National Security Committee meeting a ko nghalani hetianga India in Pakistan le Pakistan of Kashmir an be hnulok hian line of control bul hnai Jammu and Kashmir Rajuri le Poonch district te chuan sipai te chuna satakin an inkap ngala India lam chuan he in kana wang hian civil mi pathum an thia panga in hliam an tuar ni in an puanga India le Pakistan in rina hnaya India thlona trum hun te chu khara ni a Vain hian Srinagar pantur thlona zongjong chu cancel vekani a Jammu and Kashmir pumpuya zirna in zongjong khara ni bok Pakistan National Security Council meeting a hian India in danlawa Pakistan raman beivak mai chu international law bo chiatna ni antia
India sipai ten chin tok nei lek lawa civil mi meichia le no pang te po thliar lawan beivak mai hi thil sual ti na rap thlak tak international law bo chiat na le mihring na kalphung pelani ti in an dem thu an soya National Security Council meeting hi Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuana kai hruaya Pakistan sarkar le sipai official poima ozongjong an tel vekani NSC meeting hian thu chuan siama chuan India beina chang le tur hian Pakistan sipai te chu thuna ina pe kan ni ti an puanga India ti angin an sipai te hian an du huna an du danin an du na hmuna India chet na hian chang le don ni in an soyani India malang na chungchang a hian ram dang hruai tu te tangin na takadem na ala umri lova Turkey le Qatar ram hruai tu te chuan India le Pakistan inkara boina lian zoka achang ti an hlau thu soin ram panhi de chu insum turin an nge na ni India chuan operation sindur an nei zo nu hian an malang na chungchang hi US China le Russia te baka Qatar le Saudi Arabia hruai tu te hnen an hrila Voin Khan Prime Minister le Home Minister te chuan meeting poimo an nei renga englai point thu thar aum renga wangin life kan puang chong ha zelani lo chuan kan thu te hi rei lo te alo hlui le man thina a thei anga jingin kan channel a po update kan ron tum don ani bazari lo thira wangin kan lo me